aya boss dutangiye maraclara iyi ni episode ya mbere aracyari Junior ubasobanurira aya boss Alvira. Oh, here she is. Mugeze gusa kuna abana bavutse abana ebyiri. Girl del Valle, we will kidnap Amante del Valle. Ugende ushimute umwana del Valle umuzanire ndamushaka. I'll take the kid and hand it over to you. Umwana gose bamwe ngo ngende mwiwe mukuzanire mugweze gusanga ko mugwansanga bagiye kujya kuba yajya gufungwa. Arrested by them. But what of my plans of revenge? Ubipanga nje gose kujya nihorere. Ndakeka bya koze ijoro. Wihoreye. It seems you had your revenge. Gose wihoreye ko abishatse mbere hose. Baby girl. Clara. Umwana nyaza mwita Clara. Name already? Mara. Nanye nzamwita Mara. Mugenzi abana babiri batandukanye. Mara na Clara. Ese bahuriye he? So what are your plans this school year? Ese urapanga iki? Gatsinze umunyeshuri mwiza. Mugeze kwa Clara bafite umuryango mwiza n'abakire. Mara is just waiting outside. Mara ategereje hanze. Aje gusura kugira ngo mube hafi nka se. Ntabwo bishaka. Hours are over. Rwose mugenzi wako no. Abana babiri ngaba. Uncle Carlo gave this to Uriya mudada na oncle wanjye. Why shouldn't I? Because it's very important. Uwo mudada ni ingenzi mwana wanjye uzaburinde. Oh, you are such a kind person. Rwose oncle uri umuntu mwiza. I made my own mistakes. Mwana agira koza amakosa mu gihe cyahise. Ntabwo ushaka kujya kuyakora. Mugeze turatangiye. Tajya gusa kuno ku Rwanda bari bahari. Dutangiye episode ya mbere. Mugeze yazari ncama cyane kenshi tuzatuze mu munsi ku munsi. Bax maraclara. I was just dropped. Ntabwo nzi abantu ugeze mu Maria barivana bigenze ni maraclara. At the Acts of the Apostles Academy. That's right. Mugeze gose ahangaha bari bakiri nkuko ari ugujya gose kujya marushanwa mu kigo cyitwa Apostles Academy. I don't care about deal this, Susan. Barabu gutanga mugenzi amasukasha mugeze mu buruse y'abantu bakiga ku buntu babahanga. Well then why don't we apply my beautiful goddaughter right there? Gose nakifije kwananje umuntu mwiza gose Mara nawe yajyayo akajya kwiga nk'abandi bose. Mom, Mugeze ni kamara babona abakeneye gusa mugeze ni inshuti ya bose nakana kagakobwa. And who knows, this might be the Mama na wamenya. Wasanga usenga ari mu icyo gisubizo ku bintu zacu twageze kuva kera hose. What is going on here? Saza kuno kandi gose aruhari. Wabona abakire. Anything to wear. Bamuse Clara. What do you mean by that? What are clothes for anyway? Imyenda yose irangana ibishasha gutuvuga ngo byo wambara. I used all of those. Oya yose narayambaye nagushaka kujya kwambara nshaka kwambara imishyashya gusa. Clothes once and then throw them away? Niyo gutambara umwe umunsi umwe kumva shaka kujugunya mwana mukobwa mutoya. To you. Are you going somewhere? Haraho ugiye kujya munsi mukuru. For enrollment day. So, uyu munsi dufite umunsi mukuru ku ishuri. Sing yourself out? None ugiye kujya munsi mukuru utabwiye ababyeyi. Of course, Nanny Bonell. I haven't seen any of my friends the entire. Reka n'ubundi maze iminsi myinshi nabona n'inshuti zanjye kandi mfite kujya kuzisura tukajya munsi mukuru tukishima. Make an impression, right? And I'm going to be seeing him too. Kandi gose nimba mpari baraza gose kubona ko nanjye nimwe z'abandi bose ngaragare. Who? Bande? No one. Urabona nde Christian inde? Mugenzi wa Sakona ni mpagasi wabo gusa n'inshuti mukobwa Clara. You stay out of this. Aho kucyubuni vanga mu tuganya jya mu tuganya ukajya uvanga mu byanjye. Be using it with this. Ndaza kujya nambaye n'ibi bikweto. Sore nashaje. Where should I start? Yasone nimere hehe nkwambika uyu munsi. It's a record. Mugeze Sakona kandi gose baza kushira gusaba ikigo cy'ishuri. Mugenzi ni Mara na nyina gose mugeze kugeza bari gutanga kono buruse z'ubuntu. I read her previous scholarship recommendation letter. Rwose mukobwa muto nasomye inzandiko zikuvana ku kigo yigagaho ni byiza cyane wari umuhanga. Mean to say that. Wihangane. Give a chance of getting a scholarship. Ese umuntu yabona amahirwe kugira ngo bananga scholarship kugira ngo ahige nk'abandi bose. Just basing it from her records. Ndebye ukuntu umukobwa wari umuhanga. Ni byiza byamworohera. But the thing is, ni we have given all the slots for the twatanze amaburuse yose mu minsi yose yarashize. Nothing left for Mara. Vuga ngo namwe sigaye kujya duhe Mara aziga hangaha mugeze umukobwa muto Mara. Mom, it's so unfortunate. Mugeze gose kubakaje akora ni Mara na nyina gose buruse zirabuze ku ishuri bari baje kwiga. Mugeze n'umukene kazi. Don't worry, honey. Mwana agiye ugira ikibazo. We will watch out for it next year. Ubutaha gose umwaka utazongera dutegereze tuye ko buruse zitangwa tuze dusaba kirikare. Heavens. Buretse gatoya. How can I forget? Nubwo nibagirwa ko nani twaje ku bwo guha mwarimu supervisor principal w'ikigo. Kamujyanire. Are you going back to her office right now? Yasujya kujya mu biro bye nonaha. I won't miss this chance. Reka ndebe bamenya amahirwe. Because of these. Byatuma ndahinduye intekerezo akajya katwita akadufasha. Changes her mind after she takes her gifts. All right, just stay over there and Guma hari yanjye ndaje. I'll be right back. Unagereze ndaje musanga mwana wanjye Munyanzi ni Mara. Tirimezwe maraclara aracyari Junior ubasobanurira Junior. Aya basi. Yeah, kugira ngo yakagize bamenye amazi. Oh my goodness. Nabakire baraparitse mutera amazi mugenzi. No. Orasohotse Clara niko bamwise. Boyitonze. Yewe. I'm going to say sorry. We ntabwo nyaka imbabazi kumenya amazi. Zikise kandi. What do you mean for what? Uravuga ngo imbabazi zi. Dore kuntu ngize. Excuse me. Yewe ngiki. But I apologize to you. Am I? Wazo ngaka imbabazi zikiye ngende umushoferi. Who do you think you are? Akwa cyakuri giki. And who are you? Wasuri giki kandi. Filimi ra. Mugenzi bwa mbere bahuye basa bashwana.
Umugezi asotse nyina w'umukobwa nyina wa Clara n'umugore mwiza. Did I do Umukire kaza ku mugezi ntiyirata. the puddle? I'm really Rwose umwana muto wihangane ntabwo nabimenye ko ari amazi n'ibiziba ngo mbikumene hose umenye bishaka. so sorry. Yesu kakamanaguye. Forgive me. Yesu arebye umwana. Ibitse yamwitegereje. Ndebere filime. I met you before? Yeye n'ubwambere duhuye cyangwa? I don't think so. Ndakeka si ubwambere duhuye. Are you sure? Uravugisha ukuri? You look so familiar. Urasa nk'umuntu nzi bisanzwe. You look so familiar. Come on, let's go. Mama tugende bafite kujya kunyandika ku shuri nkajya mu bandi mu kigo cy'ishuri vuba hanga. Oh, it's okay, ma'am. It's just water. Ntacyo gose ntakibazo n'amazi na birasanzwe. Kugeza umugore yakagiye yishimiye agakobwa kikabona undebere filime. Yeah. Mugenzi we n'umukirekazi n'umukobwa we akakona agakene kazi. Uko nyina yakaje. Mara mwana wanjye uri mu biki? What's wrong with you? Hey, what happened to you? Ese bameze tugomba n'amazi kuzuye hano se waba watose. What, because of a vehicle that Hari imodoka ijanga imena amazi gusa nta kibazo. happened, Mom? What did Mama bigenze bite? the say? Uriya principal avuze ngo iki? Leave it. She was so happy. She's Rwose arishimye uko ibyo muhaye. You're Mugezi ko bakagiye. very well, Mrs. Sasa akora kurande mugenzi kwa principal. Ngeze nabo bashaka kwa kigo bakije kwa umwanya w'umwana wabo. Nakiri hakuna imfashanyo zanjye. Now I want you to understand that it's not a bribe to make my daughter the valedictorian. Ago bananze gucyana amafaranga nanze nagare ruswa kujya umwana wanjye mwake gusa amafaranga nanze kujya nafashe ko nafashe ikigo muri buryo bwa bwose bushoboka. For the school. Thank you very much. Urakoze cyane Mademoiselle Derivarie. I know exactly where to use your donation. Nanye rwose imana utanze nsenza kuzikoresha. Going up so fast. Mugeze sasa ko rwose araba hari. Mugenzi ise wa Kamara arafunze kaka ko mugeze bitse ngo mara kagakene kazi. Like her mother. Do you think that she got her Ndetse good? kumwana wacu bwiza buvanye kuri ngiye ubwiza afite. Why? Kubera iki? Whom do you think she got it from? None cyaka buvanye hehe? But I don't understand why she's so smart. Ntabwo zima mvuga nacu ari umuhanga bigeze hariya. Oh, her grades are so impressive. Rwose ukunda akora ibyo ko byose birashimisha biratangaje. Scholarship from the private school near our Twagiye kwa ahantu scholarship ku kigo cya privé. lots. Abo ntabwo zino bari biduhereza scholarship nyenzi ni buruse cyangwa bigenze rwose kwiga wigira ku buntu cyangwa bigenze wiga ufite umuntu nakugufasha. Talk about. Aside from her. But she's your daughter, Gary. Ako gari n'umwana wawe dufite kumuganiraho. Don't you feel happy that she's doing great even while Ese rwose ntabwo wishima ko umwana wacu akora ibintu bitangaje kuba yiga ari umuhanga kandi undi asanga ari umusangwe muri ubuzima busangwe yideburiye hano hanze. will you act like that towards her when you get out of this place? Ese numva nahanga uzakomeza umwana wacu mwange bigeze aho ngo komeza umurakarire. Do you really think I can get out of this place? Nanjye kandi hano uzahava. Stop pressuring me. Cyangwa kunesha umutwe bimuka mbaza byinshi. You, Gary. Ako kwecu urakara. Why can't you show her some affection? Kugira mwana umwanga cyane utajya umwereka urukundo na rimwe umupfiki. Mugenzi ni mara. Sasa hakuno kwa Clara. Ni mwakire. Ko bwakije basaha ijoro ngo mukabya afite kujya munsi mukuru. Ko kagasohotse nagakobwa. Clara ugiye hehe? Nise. Dad, Papa. Where have you been? Waruri hehe? I just met up with Desiree. Nabona njye kuburana na Desire mugenzi wanjye Desire. Oh, you knew that your mom and I were against it. Barabizi ko nyina mu mayetsu byanga twanga gusohoka mu mawingeje ubugi tutana n'urusu ugiye kujya turabyanga urabizi neza. We're there, you know. I know. Ntabwo mfite kujya munsi You mukuru. think I didn't know that you Bajyaga ntabwo bizi boys kuko to be at that ugiye party kujya guhura n'abahungu mujye kwishimana. to drink? Nongeye no kunywa inzoga ntabwo mbishaka. Dad, Papa. you please listen to me. No, Ntabwo basobanze unyumva yawe yasinkumva numva ibiki. Doing things your way. Hon? Mukundwa muri mubiki. Clara. Mugeze umugore yakaje ni nyina wa Clara. All about. Mom, it's Mama. because of Dad. Papa nande yongera mu kuntunganya ndakarira. Set with me again. Yongeye yandakariye. All I did was go to the party. Najya kujya munsi mukuru bisanzwe nk'abandi bose nkagera nk'ishima ngaruka. He's becoming too overprotective. Haka arimo kundira birenze arimo kunda birenze arimo kurimo kumfungira inzira nyitambika cyane. Detective, I'm your father. Biso reka ngurinde nyine nakundira sufite kurinda. Really? Seriye. Then why don't I feel that way, Dad? Naza kucyumva ko kuri data ngo bukeke najya mbyivamo na rimwe. That's right, because you're not here all the time. Teka ntabwo ujya hafi yanjye ntabwo ujya ubora ahangaje cyo wagiye. What we're discussing here is you kept on leaving Omba the turavuga ahangaho ko cyo tuvuga ngo uyu musoro kujya hanze ntabwo tuvuga byo kubona hari tuvuga byo ujya kuzerera. That party to be with people who care about me. Hako ngiye kujya munsi mukuru kujya muri kumwe nabo ngo banyitaho. It's obvious that I don't feel it here. Ahangaha ntabwo mpisanga. You know that you are never there for me. Mwese amaze kuteka mama dahari mwagiye. You make me stay here alone all the time. Iteka mani ngiye nyine buri gihe cyose ahangaha. Even love me. Ntabwo mu nkunda. Mugenzi n'ababyeyi be ngo ntamukunda. Clara mwana wanjye mugenzi ni kirara Clara. Every time I see Mara, Sasa hako kwa mugenzi ke barufunze. Ise wa Kamara tubunsi ko mbonye Mara. she reminds me of the man I truly despise. Anyibutse umugabo nsuzugura birenze mfite agasuzuguro rwose nanga. For me, Kwa ibyo yanjyanye. Alvira. Avira. They wouldn't know Ntabwo bazi I have their own daughter, ko mfite umwana w'umukobwa. and I will have the last laugh. Kandi ko ari nge
gukundwa bwa nyuma na nyuma. I will have the last love. My dad caught me sneaking in, Desiree. Sasa ko kandi mugenzi guko Clara kamuje kugenda kujya kuzira rwose yase telefone amushitse bisa Desire. But I was able to talk my way out of it. Papa yambuje ko soka yanze ko tunavugana ngo soka yabyanze. Sorry, I have to go. Ni defense arabyanga uretse bombe uretse baraje kumpe telefone. Mugenzi ni Kirara. Clara? Mwana je Kirara. Just go. Mama oya vanga sinshaka kuvugana nawe. Clara. Kirara mwana wanjye banza wumve. That. Wirakarira so. Daddy is just worried about you. Iso ahangayitse ku bwawe. No, Mom. Oya mama. Trying to control me. Papa ni mara munturira birenze. Dad is never like that. And Akona bisuko satajamera kuri yanajya kuna kupfa kurakazwa n'ubusa. Sorry, Mom. Mama wihangane. It's just that I was upset about what... Impamvu natonganye kandi nkagutonganya nuko nari narakaye mwembi mwandakaje. here. Tongera mwana wanjye. You know, we Urabizi. cannot blame your dad because he worries all the time. Urabizi ko sohora ahangayitse heje ko umwe muri umwana akunda kandi umwana y'ikinege. To say goodnight to you and Iyi teke yaje kujya gusezere mu ijoro agasanga udahari abisiga bituma gasagarara abo yarakaye. worried about you. Turagukunda mwana wacu turahangayitse ku bwawe. If he had just allowed me to go, then I wouldn't have had to sneak out. Base banyemere ko ngenda kubyemwe ntabwo nanjye busoke n'ibyo ngo ngende ncomotse. Honey, you're only 15. Mwana wanjye wabizi ufite imyaka 15 yonyine uri umwana mutoya. I can't allow you to go out and attend Niyo some... mpamvu udafite kujya hanze ntabwo twapfa kukikwemerera. I'm not a kid Mama anymore. ariko ntabwo nyiri umwana namaze gukura. You know I can make decisions on... Urabizi ko nakwifatira imyanzuro ikwiriye. I promise you that I will not do anything Kandi rwose njye ntabwo nakora ikintu kimwe cy'ubugoryi stupid. feel lonely all the time. Iyo ndahangama mfite irungu n'igihe nyine mwese mwantaye. Talk to. Your dad and I... Ntabwo mfite kuvugana nawe. And we both realized that we were too busy. Twese tukabaza kumenya ko akazi kenshi tuba turi busy buri gihe tutajya tukuba hafi mwana wacu. None ngo twafashe umwanzuro. Your school starts... None natangira kwiga. together. Muri weekend gusa tugenda nayo duteye gutembera uba yatagiye ku ishuri. Decide. It will be your... Kandi wowe uzajya uhitamo aho tufite kujya neto tugutemberana umwana wacu. Mom! Mugenzi n'ibyishimo mu muryango. Sasa hako mugenzi ku ruhande rwawe karaba hari mugenzi ni Mara na nyina n'abakeneye rwose n'abatindinya kujya. The school sent us a letter. Pa mama rwose akora basikoresha uganda kuruve ku ishuri rya mugenzi ryacu bagiye kwaka Apostles Academy Apostles. What is this? Look. I'm in! Naturangije mugenzi wanyemereye ko mfite kujya kwiga kuri cya kigo cy'abakire nanjye nk'abandi bose nkishima. Mugenzi ni Kamara. Mugenzi kabanya scholarship cyangwa mugenzi buruse kujya kwiga ku kigo cy'abakire kwigira umuntu. Nagahanga. Sasa ko mugenzi kandi bukara ruhari. Nanny, haven't they come home yet? Ese mama na papa ntabwo barataha mugenzi ku weekend bajya gutembera mu minsi ya weekend. Just happen to be invisible? Ababyeyi bawe rwose bongeye kujya mu kazi wihangane. Clara, witongana. I'm sorry. Wihangane. He's so upset. Kuki warakaye? Of us were supposed to go out today. Bavuze ko uyu munsi nawe dufite kujya gusohokana tugatembera. My day. None ngo uyu munsi wamara umunsi wanjye. Over and None uyu munsi wanjye batarahageze. Clara, mwana wanjye umva. Ko nyina yakagize abari mu kazi na nyina wa Clara. Hello, Amade. Yewe Amade. I'm sorry. I don't think they'll let me go home early. Yewe mukunganya cyekana umunsi bari bunde kuri muteye gutembera n'umwana wacu. Have you two been waiting for me? Ese nawe warunegereje. I have an emergency as well. Nanjye gose mfite kujya mu kazi byihutirwa. We broke down. Najya ngo basohogiye ku bwanjye sinzi ko biri bugende. I'll send my driver to help you out. Sara kanoze umushoferi aza gutuma mugenzi bwako n'imodoka yanamupfiriyeho. She's been waiting For us since this afternoon. Abo mwana asha tutegereje umunsi wose azuko tubijye gutembera nawe uyu munsi wone dore umunsi twiriyeho. Decide to go. Elvira, I'm sorry. Umva Avira. Scott word. Ntabwo ndibuze. He's injured at the site. I need to go to the hospital. Oh my. Okay, do whatever you need to do. I'll just explain everything to Clara. Okay, basi kumwana nacu musobanure byose arabyakira nduzi ko ari bugende mugenzi umunsi urije. cheer. Yahemye mu kitaro tegereje. Yatangiye kwakira hose akiri mutoya ni Clara. Daddy, look at my... Papa reba hako rwose ibyo nanditse mugenzi azanira se. Ihangane gato ndi busy. Mama reba hanga. My report Oh card. wow, honey. Mugenzi uyu munsi rwose ababyeyi batamwitaho. Ni Clara babaga bari mu kazi bari busy buri munsi. Mugenzi uyu munsi amaze gukorana n'umujyi muba hafi n'ababyeyi. She said you can go to the mall. Ye mama aravuze ngo tujye kwiduka kujya kuri mall. Use your extension card for your expenses. Rwose amafaranga yose ukeneye ngo urayavana ku ikarita yawe ibyo byose bishaka byose urabigura. Mugenzi ababyeyi bahari. Clara, Clara reka tujyane njyana nawe ugira ikibazo. ma'am, I'm Ye mabuja arabyanze. Mugenzi na telefone yose ajya mpaka kazi y'uwabo. Yeah. Mugenzi kukwakira hose. Umunsi ku munsi abagaruka mpaka kazi yo mu rugo. Nta munsi n'umwe ajya kumwe n'ababyeyi ni Clara. look at those shoes. They're all worn out. Sasa wakono kwenda mugenzi gose ukara bahari nabo. I can Mugenzi kono gose mara inkweto zirashaje gifite kujya kwana ku ishuri kandi ishuri ry'abakire. and you. Nta nkweto nta myenda na uniforme. After all, you'll be in a different school now. Akira ko amafaranga gusa ku inkweto kuko ugiye kujya ku ishuri ritandukanye n'iryo yigaga mbere hose. Mom, please don't buy. Mama reka nambarize ngizishaje. Your daughter, she gets Niba atashaka umwana wawe za nakongera nyihere. money.
Mom, it's dore nabuzana amafaranga abanye sasa ngo umugenzi ni mukase nako ni nyirakuru ubyara so akamara amafaranga arayajyanye yeze gakeneye inkweto ahanga gose bari ni kwa nyirakuru batuye baba mu nzimwe nyirakuru nyina I still say isarafunze for you. ari muri gereza. But Mom, get a new pair of shoes. Byose gene gose umwana wanjye guri inkweto nizo zibanze kujya ku kigo gishyashya kugeza nyina no mukene umuzungu zayikazi kugeza ko kaje sasa ku ruhande mwidoga byose kaje kugura inkweto ni kamara nagakobwa. That miss, my mom sent me here to buy. Mama yamwe nsanga nguri inkweto. But don't worry. Nani bagiye kibazo. Kano kandi mbona amafaranga umunsi mwizaza nanjye nkagure nk'abandi bose. Shoe section is there. Inkweto ziri hakurya ya inkweto hakurya niho ziri. You miss. Sawa murakoze mabuja. But how much for Yeze nakana keza. An attitude. Kaje ku ruhande. Sir, are you looking for a gift for your girlfriend? Yari mashaka kana ko kugura umukobwa inshuti wawe nyesa sanga rwose aruwasaga. Sari muto mwiza mwiduka rimwe. seem to have a tag? Wa mukufika no kare kakunze ni kamara. I'll try this one. Aho yunga rofata mukamureba. Awushira mufuka numukufe kamureba. Good on you. Nagakuko nyeswe kakamurebye. Ciciko tabe bigira ibanga byihorere. Numukoboyi. Akakavayo. Kamonye yiba. Hey, Yewe. I saw what you did. Mbonye ibyo ukoze. Cicika rero. Zen, where did the bracelet go? Yewe mukufa ruranga ugiye he? Miss, Yewe muko. did you get the bracelet? Yewe ibyo mukufa ruranga To me, kavayo. saw me. Nagari ngiye kandi njye narushyira bakiza hasi mu ndeba. You were the last one who touched it. Yewe mananye muje kora ku mukufi wacu. What, miss? What are you doing? Abarinzi muza abarinzi bavayo. Me of stealing the bracelet. None njye mbona nasha gutagora ibyo mukufi kandi nawukiza hasi mu ndeba. One bracelet is missing. Mukufa ruranga. Him. Nose ngabashije we ni yarahari kuki mu basa giyewe. Did you accuse him too? Kuki mushiranye mu nayo mushinja. Pointing at me. Aho nyina hageze kare ntabwo nigeze magaruka aho ngaho. He was here a while ago. Wowe hageze kare atari kujya vuga nibyo. It's in your pockets to be sure. Reka tugusake. Sir, can I take a look? Ko baka gasatse. Nyeze ni kamara nakana ku kabakene. That's illegal. Did you say illegal? It's not illegal to check something. Umva nago gusaka umuntu ari bitemewe. Reka gusake nawe nk'abandi bose. Hey? It's not here. Akaninkanyira shyano akavugira aho ngaho nta kibazo. Kumenya kamuzi ko yibye kamonye bako byanyabyo. Baka musatse. You're good. Sawa nta kibazo gendere. Yesu kamaje kuntu kamutanze birakababaza. Disi kafite imbabazi. Karamutamaje. Oh my gosh! Manya gasani. Not a famous actor there. Dore umusitari hakurya Junior aciye. Over there. Bakajya kujya ku umusitari. There, look. Ngaho hakuno umugufa arawujugunye. That isn't him. Ntago ari we. Yabanza kabeshye. Kuko byeze ko kana gahanga. Kuko kakabeshye gaciye umusitari bano bose baragotwa. Tell you. Tanabwe ko aragitwe ko nigeze niba. None mwashaka ko ibyo nibi biki. Yarakarebye shawo. Kamutamaje. Byeze kana mukijije karabeshya kukabonye umusitari. Sasa kwakaje hakuno. Bose barangamiye bose ninzavumane n'abana. Forget what you did for me. Ibyo ngazo byose nago zabyibagirwa. Come. Sawa. Wait, don't leave yet. Buretse. I'm saying thank you. And why are you? Nje kujya ngushimire, ngushikaso kwa nshimire. Because I am. Nyine uramfashije. Almost got me into trouble. Habuze gato wakize mujya ngongera winkuramo. Got me into trouble, don't you remember? How was Korebe mviko ko njye bukuvanye mu komeza bizirikane. Well, you're right. But still, what you did a while ago is not right. Ntabwo byakoze byari byo. I thought of Ntabwo mune yemereye kwiba abandi bantu. Don't you dare imply Undi munsi. I owe you big time because of that. Because I don't. Wow, really? Your face is already imprinted on my mind. I will not forget your face. Where uyu munsi ntabwo nzakwibagirwa ndakufasha mu mutwe koko wambeshye ngo ndibye nako wabona amaje. As if I owe you something. Wamase wajya wa cyumwe wa cyuntu gishyushye. Tayari. Mugambo bahuye filime yawe yose ugeze n'abana. Imyaka 10 na 15 hafi aho ngaho. And when I see Sasa ugeze ngo umusitari ko bakagiye. You should have. Abasitari ngabo bose bo mu karitsiye n'inzavumba. It was your fault anyway. Amakosa na yawe wagiye kwimukogara gutamaza no gushaka kugira impamvu. Get it and don't do it again. Ntuzongere kwiba ntabwo bikwiriye. He was just testing me. Mwana kanamaje mwana kaneje bisi mwana kabaneje mwana. It was not the issue for me. Nawe nyinaje kwiba. I was very irresponsible. Oya bibyo byose niwe nyirabayazana wabiteye. Wibaga wibikiki. At the end of the day, it may be simple for you, but for them it's not. Okay, fine. I don't have it anyway. Sawa n'ubundi nakurigeze mbiba n'ubundi nabisizi wabo. Sora ranga. What? Mugeze ugagatashye mu rugo rwose yaguze inkweto. Amafaranga nyina mwaye rwose yagiye gukaza twamakeya yangutwo. So you still have change, and here it is. Amafaranga rwose yose ntabwo nagoreshe harawe nasigaje mugeze rwose nyina yakizera nagakobwa kiye. I'll give it Amafaranga asigaye karamusubiza mugenzi gihe cyose nakana kizerwa ni kamara. honestly Wabona abakene bishoboka. times that we hide money from her.
She's just gambling it away. Yuko kore rwose ameze nk'inyamaswa amafaranga yose turamuhisha kuko bashaka kugira ngo yajyane. Mom, I remember what you and Uncle Carlo told me, that I must learn how to be firm sometimes. That I must know how to fight for my right. Mama rwose mwana ndibika y'amagambo mwambwe ngo ugende uteka nihamarana ukishyira kwanye no kwirwana bibaye ngombwa ngo niburaneho. Now, Mom. Mama. Mara, I know that you don't like staying here. Mama rwose nabizi ko tushima kubanga mwana wanjye Mara. Leave, but I can't because I promised your father I'd... Ariko hangana ngo twava ko nasuzanyije soko nzaba hafi ya nyina kugeza nyina rwose azasazira mfite kwandi kumwe nkamwitaho. Need someone to look after her. Ko nawe munafite ko kumwitaho. Fact is, your grandmom has helped us a lot in many ways. Urabizi ko rwose nyogoko nubwo ari umwana mubi kenshi asigaye dushibura ko avugira umushira mwinshi cyane gusa ni byinshi yagiye dufashamo cyane none turi mu bibazo nge nawe urabizi mwana wanjye. For us to give her something in return for our own expense. Ema mwana dufite rwose kugira cyo tumusubiza nk'aho ari inyishu y'ibyo byose yadukoreye turi mu bibazo. Oh, by the way. Kandi kintu mwana wa. Are you excited to study in your new school? Ese ko ugiye kwiga mu shuri rwose wabyishimiye. Just that I don't have uniforms until... Gusa baje ko nafite uniforme yo kwambara nk'abandi bose. Uzayibona n'ugiye ikibazo. Fortunately, they didn't include that in your scholarship. But I did... Ntabwo byo biri muri fashwe n'ikigo ufite guhabwa. Time. Ufite kwishakira nk'ubwawe nko kugita ngawe ku giti cyawe. Save some more so you can buy your uniform. Zabase iminsi mike nimba amafaranga za kugura uniforme mwana wanjye. Doing here. Yeah. This is not your usual day when you come to visit. Manye sasa gusa kwa kandi barabazaga bageze kuri gereza ise wa marafungiye ubwo so bakaje ise nanga byemera ko baje ku munsi utari umunsi wo gusanga usanzwe ubwo gusura rusange. It's just that. Yewe mwavu twatuje. Daughter wanted to see you. Umwana we yango yaragukumbuye mukobwa wawe. Yeah, ko bakaje. Dad? Papa. She wants to be with you. Gakene ko bari kumwe nawe. Please let her. Bagenzi uri Kamara. Dad? Papa. How are you doing, Dad? Papa mere ute? What kind of question is that? Uramaze ikingo merewe ne uramaze ikintu cyumbaza. You think this is a hotel? Bacheka yingine hotel naje gusura naje mu butembera mu mbone maze ngo merewe ne nduvuza buzima bumeze bute. Try putting yourself in my place. Ishyira mu ngatsa naje utekereza umemeze nkanje ko byakugendekera. Genzera agashihura agakobwa ke. Your daughter is really bright, Gary. Umwana we n'umuhanga gari. In fact, she was accepted as a scholar in a... Ikindi kintu yaratoranyijwe kugira ngo ajye kwiga rwose mu kigo cy'abakire yabonye buruse yo kwigira ubuntu. Genzera agatonganya buri gihe. Don't forget your responsibilities at home. Naragera n'uzbagiye inshingano zawe urumva. Mother and to me. Tukwita kuri nyoko nanjye ukanyitaho nkaso. That's the same reason I want to excel in my studies. Niba rwose nyawo mashuri yanjye niga nzatsine mu muhanga amenyekane hose. And I promise Kandi that asezerana ko stop working after studying rwose nindangiza kwiga nzabona akazi keza kandi nzakora cyane. for your lawyer so they Kugira ngo can, mushakire avoka kuvana ahangaha kuburanire. so you can get a parole with their help. Kugira rwose nawe uhave ufata ko tugufashije. You want to see me out of this place? Kire ko ndahanga amavuye. Niko bishaka. Jensi karikiriza. Yes, Dad. Papa ndagusezeranya. Because honestly, I really miss having a dad. Nubwo se ngubwije ukuri ndagukunda kandi ndagukumbura ko buri hafi turi kumwe mu muryango. I love you so much, Dad. Papa ndagukunda. Mugenzi karamwegereye ise nta yagashaka kwegeza abe na rimwe ntabwo zimavune yehe. Iba filime. Mugenzi ugabo yavuze umugabo tabeta de varier. Ntago azko nashimusa umwana we nta byazigera namwe amenya. Filime iraha. Mwe murebe cyane cyabazinduye. Nimucikwe. Mugenzi ukizigize episode ziracacana. Yesu kusazuga gacyo gose ufite kujya ku ishuri mu cyakare. Agende yige. Are you really ready to go to school? Ese ko mwana acuteguye kujya ku ishuri ati yego. But of course, I'm also getting really nervous. Rwose kujya kujya ku ishuri rwose byancanze numfite n'ubwoba. You can do it. Wabikora mwana agira ikibazo mugenzi we ni sewe ni oncle mu musaza wa nyina. Fight! 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 Rwose ufite kurwana nkarwana nkakora cyane. Zaza kumugenzi nyakora arabyuka. Keep it down. Nkisakuriza amakonsakoreza. Mugenzi ni nyina obyara saga kobwa. Yakasa binkoraho. Last night. Murangwa ibiki? Mwimegisha yiki. Cyakushira imbere toka shinguka imbere yanjye. Mugenzi ni nyirakuru barabana. Ariko arabashira ugeze kwinga inzu ye. Mara, wait. Mwana agibetse kugena Mara. Take this with you. Akira kuna amafaranga. Mama yareka. I still have some Mama na mamvoya. For other Uba expenses. afite ikintu kikeneye kushijyo cyose kigure ikaramu cyangwa byose biri ngombwa n'ikayi. now. Bye, Uncle. Okay, durabeho mugenzi ni musaza wa nyina. Clara, the car is ready. Hurry up. Sasa mugenzi kwa Clara ariko n'abakire Clara. Famous kwa maraclara. Mara mugenzi rumwe twabonye umukene Clara n'ingwa ko umukire kazi. Clara, Wabona abakire. honey, enjoy your first day at school, okay? Rwose mwana ngiye kushirwa mbere na mbere kandi wishimira umunsi wawe. Oh wait, Mara. Rwose asuza karitsiye yose yagiye kujya kushigose n'akana n'inshuti yabo bose baragakunda n'agakobwa ni ka
ni kamara. How's my beautiful goddaughter? Thank heavens you look exactly like me. How are you? Ya rwose ni kamushuti ka bose. Okay. Oh, thank you. Mu cyaka gusa agiye kujya kushanga bose baba bamuhimbamba. Sign them all, huh? Bose baramwishimira ni mara. Inside, okay? You Kana gashimishije. Mara. I will, Uncle CJ. Mwah. Yeah. Bye. Okay. Rabeho. Mara, be good, okay? This is your favorite lunch. Akira ko ngose mu byo birye saa sita. It's okay, there's food at the cafeteria. Mwana za kujya kugura muri cafeteria ku ishuri. Yeah, mugeze ngara barushya hanga ababyeyi abaya barakamenyeza ubunsa abaya barakariye ngo bajya mu hafi. Bahura mu kazi. You'll get hungry later. Bring this with you. It's her lunch, so don't. Yeah, cyakora shoferi zo kubimuhereza bashaka kuza n'abashonje bizo kubima saa sita. Yeah, mugeze ni Clara. Bakagiye ku ishuri. Filimira. Oh, are you going to school already? Rwose uyu mu cyakara cye hose arabasuhuza mugeze ni karitsiye bira muri do bandido. Do bandidisi. What's all the commotion? Sasa kugeza kwa ku ruhande y'uko bahari muri brigade nako muri gereza. One of them is a leader from the... Mugeze wibuke ise wa ntuza ise wa mara abahanga arafunze mugeze wibuke yaza acuza ibyo bwenge yari umurara. You're a big guy, you can take care of yourself. Gary. Just sasa kuna ruwaje mwita Gary. Ruwaje. Yes, boss. Yego boss. You still owe me something. Bazi ko rwose ndacyakwishyuza. Filimira. Class, settle down. Rwose mugeze ubwo yakinjiye mu ishuri. All right. We have a new student. Ahanga dufite umunyeshuri mushashya. Bose mugeze baramureba. Please introduce yourself. Okay, ivuga imbere yabo bose bakumenye. Good morning. Mwaramutse. My name is Mara David. Nitwa Mara David. David mugenzi Mara David mwihangane gato cyakomeza mwihangane. And I come from Gabriela Silang High School. Mfite imyaka 15 kandi ku kigo cya Gabriela Hasina. Desiree? Yego mubaze. At a public school? Icyo kigo se kigo cya leta. I came from a public school. Yego ko nuka mu kigo cya leta. Bivuze ngo rero Poor? uri umukene sibyo? Yeah, mugeze filime aha. Baramuserereza. You should have not asked that. Nagabaga muganga ko yavuze ko mugenzi wawe bwa mbere aje ku ishuri mugiye mwigane. Your seat. Ntabwo bikwiye mugenzi watamwe imana agenda bayicare hariya. Yes, ma'am. Kandi ugana abandi mugenzi. Yesu akinjiye mu ishuri. Okay, class. Mauricio? Mana nyagasa nibi niki? Represent our... Mugenzi akinjiye mu ishuri. Miss Class. Mugenzi nawe kase karangirira. Ni mu cike episode ya kabiri. David. Bax maraclara. Ese mugenzi wageze nyine muzacishikwe. You should have... Aho butaha. And I shouldn't have been... Ndabizirangiye nabi ariko nanjye na filime nkina. Yari Junior mugenzi mwumvaga. Yari Visual Base. Bax maraclara. Maraclara. My own. Aya bas. Come out and I will let her feel and taste hell. Maraclara.